uwahoze ari kapiteni w'ikipe y'igihugu y'Ubwongereza Paul Ice yafashwe na polisi aho akekwaho gutwara imodoka yasinze akagonga ibipimo byo mu muhanda. Kandi uyu Paul Ice yabaye kapiteni Paul Ice w'imyaka 57 wabaye umukinnyi ukomeye wakiniye amakipe nka Man United, Liverpool, Inter Milan ndetse kandi Paul Ice yabaye umwirabura wa mbere wambitswe igitambaro cya kapiteni w'ikipe y'igihugu y'Ubwongereza mu mwaka w'1993. Paul Ice yabaye arekuwe by'agateganyo azitaba urukiko ku wa 18 Nyakanga 2025. Murakoze. Yari Vicky Rwanda. Gusa mugomba gukora subscribe kuri iyi channel, share, comment na like. Ntararenga ku kintu cyitwa gutwara umuntu yasinze, ndabibutsa gutwara imodoka mwasomyeho gakeya mutasinze. Murakoze. Intego yacu ni ukubaha ibiganiro mutasanga ahandi hantu usibye ahangaha honyine muzajya mubisanga. Turabakunda kandi tubashimiye ubwitange bwanyu mudahwema kutugaragariza. Kora subscribe kuri iyi channel, tange like, wandike muri comment icyo ubutaha twazakubwiraho.